Basapitok BP kisu kachilang Japan kirap kichu hangpu birta long theklong si borsing teron pen kirap kapajirda. Karbi so ejangatum difenalong chokomar choklem dun jining hangatumapan birjen teron pen bangithomatumapan jokpon unpusi pachinipon. Hengpikang hupon truck pen amonira tumapan chuki hola polis la pen bugijan forest biratum kenep dunlong. APHL siamai pu IAS retire ja ai kathar adonara patum anta BJP phansi vutjok etji pusi KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachinipon. Aprangsi birta kilara do anupan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpe Veskar bianglong rongkhang constituency ke parlo borthol su rupsing timung arong amikar kang burate rangachor basapitok BP kidneys tunakisu kachelang japhan kirap kichu hangpu birta long theklong si vusik achikluni phai inkora sirkep arni Rongkhang hawaramay dihin rimbang borsing teron pen ahemtun an humridam si kerap pajirdam. Borsing teron alang like political leader takali alang like rongkhang hawaramay dihin rimbang saisi klembom. Lapen cerap cetudun bom seta alang li inod aning kemesenabang pu aposi parti dhoromalam cipu pipin pen rongkhang constituency arat atum akisung along aprang pen kai kitami arjap thipajok basapitok bipia phan tami aning chikhangon isi kisu kapachelang japhan aning kemi pen asap sowet tami kera pajirdamlo. Kang buraterang lapen achor basapi tok bipiatum tami kirap kelong pen amekri bupru pensi borsing teron aphan akirupi pajir ponsi akai dingpi la ansose khime dame aphan arna mahirjume hangpidun athe basapi tok bipi la an arji kiding akiso tami paduta kirap damabang abilang puta nang chethandun Lapen rongkhang constituency arlo borsing teronason aning kimi pinyanta theklong lelang athe alangli rataki sungalong kai ketame arjap thipusi kang buraterang penlam thi paklang ponthu bangso kerap kapajir damalong borsing teron rongkhang hawaramai dihin rimbang jesong ingleng rongkhang hawaramai kong chunbang rajen tisu alangli tumsi dampen asap sovet tame kerap pajir tekanglo borthol pen great sontimung Karbi Longri Abirta Nyalang literon sango nang kirap nang likon. Literon sango alang ni inut mana kirap lo pon itan ini sam pal. Nang litum la nakis RG giding isu ben kuman mas nang arab tang nang litum pan. Yok tabela non la nala. Lang lian na lang di nang arab. Nang likuan sa kiro pipa jel jalang lipan te. Non ni cirut delo la nuna pama pini ma cetelong lo. Coba. Jo meni cepidon po alang ta. Ando se bidi sore aja kong orang pido tuna neta tega neta ciram dun po Coba pa te teg long se non alang ni wang lo ko ni tumge non ta a hok ki pu le se ke me korti siga ciron la dia biek pen si jura pe Sam piglu terang sang angkera sabsu seta jok tanang matha ba ini nala jok ta bang ba belang abe belang di lang Lumbajong MC constituency ke parlo Joy Singh teronarong amikar Khoya Singh teron lapen manai bipia tumasupu Birjen teron kedamtang surihinira Troxy jangmini phai pliarni Assam Regiment 166 TA along joindunsi India det pia phandrai komdunlo Lapen kedamtang surihinira ingkoi rapli jangmini phai ICR ni retire pa misi hemche banglo Birjen teron ningkan kretrok si an India det pia phan kerai komdun ke claim kedam ke misen lapen kachepaduk dunapot President Award Foreign Award pen chinglok trok si an award chepalong dunlo Bangsolong non ovikimi karbiariso ijangatum ke iisialong chokomar ang hoy choton lok lera difenalong bor idon tachok lapen karbiariso ijangatum jong si difenalong chokomar choklem dunji ninghang polote President Award ke longpen bangithom atumaphan kota mate ke jok dunja phan warsaidu lasi karbiariso ijangatum difenalong chokomar ang hoy choklem dunji polote
9401209448 iralong humri loti nangbor ipidon pupusi birjan teron pen pachinipon. Limenge birjan teron nili po menge khoya sing teron nili pai men ke manai bepi nili rong ke lower delaji berola josing teron village 2007 April 4 2024 April 1 tarik kalau non nili sai claim dun bom non wang pen ke mission I oge fan mission kan si bang lo pen Karbi tum do pik nang na kom pik lang so abar sai ke claim bang Karbi riso minso tum sitar la bangke claim dun pik nang na ili Karbi Arab tum ini ke all India puri lo pen non north east long da puri thai lo nili galen fe bar lo sena medal la hello medal ta la pen foreign kidun long medal bang la lo foreign ke konar country lo Lebanon training ke Shillong Happy Valley ningkan isi training depen si ako dapat posting cewang pulo Assam Tezpur long siklen pulo ke physical mesenang ko ini ke 2011 pen bangke under metric tumhai pompi non bangke percentage mesenang ko plus 10 pass metric pass bangke 45% nang ko pen physical mesenang ko medical high mesenang ko written mesenang ko ke ini non ilitum tribal tum hanke 5 feet do wek nang ko inke hodak si bang pinipo যদি ইন্টারভিউ যদি মেডিকেল পেন রিটেন যদি মেশিন লো পুরোতে মাথা নাংনে লো হদাক ট্রেনিং লংসি উন এ আসো নানপা উন থাইতো হদাক পে ইনে নিলিকে গেম না পাথু পিক মাটি গেম নান মেশিন লো আমার রানিং দা মেডুন সেন দা লো ই অল ফাং মেশিন মাসি কলেজ ফিল লং ইন্টারভিউ পিদুন লো লং লগ লো তো কিসুং ke lapu cholo la training ek bosor bange duglo he la depen bange on service যেতিয়া ডিউটি পিডুন লো পুপেনকে নিংকান হিনি dak kisung abar saido sap o la depen bange abelo thangna rengmisen ido ke thak kicho ke jum sop nang pi pameka la pulo punji punon fo sai himna kidunji pulote nili pen nang ching tame nang contact tame nili padun un bange thombake ni napen pidun un la president award gallantry award ke longkon nili phan kota do bang thom ami dung nili hang pik piklo je pi je po tom handa ata inuta nang don bangwe la sone chok chelo wang nang ko abar sai chiri du nang ko kereng abar sai mission do lage tante nang ni bang thom phan nang ni kota do kulo sila bang kota long pachek ke long ni phan ko pi la sar ke sik iklam nang yalang ke document hai document sai ke nang ko alang ni bang physical mission nang ko medical long hai ma written long hai asa basut pu bang ke chingki dun unlo nili kecheng si bang advertisement ki pi hote job nang pol kono na kalang lo pen non really dota thek non ek dui ma pen chiklo yoni pen afit dota thek tie long lo la non nili dun bom 1660 badlen hai Assam regiment no Ladakh interview dota thek nang lagi tinggal teng konar interview do email la Tezpur bangali Tinsukia si doi all Assam loge a district lang lo all Assam hala dago bangela ton la category ke thap to masar ST tum han to pre bakon to general tum han to pre ST akota do la tum han bange OBC tum le belegi ST tum han le belegi kamela ni to bang thom phan ni job bang thom hai ching ki pidun po un po la bange Deselaki kan sila sa thom ko ma la I interview non bange all Assam lo mati chuta bang mati district wise mati dakar bi yang long district long dunde kudunde so mimso tumhan la lo niliki thanji bangke defense hi nat army hi nat bang wang tame nili number 9401209448 la long nang contact ngot nili hin pen bange thom ke
nihin pen rap dunji cipaduk pi dunji lan le Lakha inquire phone ilip constituency ke parlo chuki hola hawaralong vusika cheklo ni phai inquire nerkep adap theang prin prili porphai kethom apor bogijan forest account bureau officer in charge William Terangpen Chukumar lapen chuki hola police station OC karna pigupen istabatum chelangsi thengpi kanghu atuma phan Bolero pickup AS 05C 5980 lapen thengpi kanghu Ketoy Abangphu Bolero AS 09E 8848 Nepongsi Lamhoidami Pabonponlo Borpong Pengolakha district Morpholuni anat ke Jordam ji pukachisi kachedangom hutsi nep ingnang dun cheklo Lalpoma puathengpi kibi 35 so se lapen hithialong sika suri phokebra hini so se ador doji pusi pachinipon Laso thengpi pen kachingnang chekatum Rojot Singh Bihari Asarbura men Mukesh Bihari ahem nili blok sa hemadung lapen Bolero pick up driver Jona Lekthi pusi pachinipon Son ajuban ta dinak patrolling kuri bono pai bak aju si kuri nalo ke anggunda nambar de si sajo de dak officer chukila officer ben collaborate join polisi Nasun nepon mari ko dak kan ba nepon thongkep alom lo non ke la theng pi pena gari sit pon el gari sarde sesala tela bahani tumhan la theng pi kang hula pen driver tumhan kinep kang nang pon long bang kana tum abang non bang ke transfer pon pudi la paperwork ready la ya officer bang theng pi mang ka do be kon bag do iso ku hisap lo kulang di 35 kb 35 kb bag de ko pi pi theng pi sarda Isonde bogi puma de ten okay habis theng pi bilong lo kala ke la tum ha tu tarapung borpung men siwa kiwan de te hala kaching nang tu mamen hala dari gerek bangke Jona Lekthi hala moi crosser ya la hem pu bang ke dari empu ke bukan sir inquiry hala casing da block office ni block office tu sido langsung odi te nang tum non ke bang ilang samel boson thak nitun lempon da officer kan join ke tholi kuri bon terus sir itu mang sampai kasar do pilo nik buku ta kang siang re guna ibo terus sir প্রায় মন আগৰ পৰা কমপ্লেইনো আহি আছিলে যে মানে টিম্বাৰ স্মাগলাৰে এই ফালৰ পৰা মানে জম্পাৰ চাইডৰ পৰা মানে টিম্বাৰ লৈ গৈ আছে তো আমাৰ ৰিটেন কমপ্লেইনো আহিছিলে তো সেই হিচাপত আমি ইনপুট আমাৰ লগত আছিলে তো আমি আজি প্ৰায় 15 দিনমানৰ ধৰি পৰাই আমি এটা মানে ৰেকি কৰি আছিলোঁ তো যোৱা ৰাতি আমি প্ৰায় 3:30 বজাত আমি জম্পাৰ যিটো ফৰেষ্ট এৰিয়া সেইফালে যোৱা ৰাস্তাটোত আমি এম্বুজত আছিলোঁ আমাৰ লগত ফৰেষ্ট টিমো আছিলে তো তেতিয়া এখন গাড়ী আমি এখন হোৱাইট পিকআপ বলেৰ' সেইফালৰ পৰা ফৰেষ্ট ফালৰ পৰা আহে তো আমি এতিয়া খেদি আহি পেলাই ইয়াতে নীলি ব্লকৰ যিটো ব্ৰিজ আছে শান্তিলাংচু ব্ৰিজ তাতে আমি ইণ্টাৰচেপ্টেড কৰোঁ কৰাত আমি চালোঁ দেখিলোঁ যে তাতে ইলিগেল আপোনাৰ কাঠ আছে কাঠ লৈ আহিছে তো 28 পিচ কাঠ আছিলে বিভিন্ন চাইজৰ কাঠ তো আমি সেইটো লগে লগে আমি চিনিয়ৰ অফিচাৰক জনাওঁ এই বিষয়ে আমাৰ অফিচাৰ আমাৰ লগত আছিলে জনাওঁ আমাৰ এছ পি ছাৰক জনাওঁ অফাৰফোন আৰু এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি কাঠখিনি চিজ কৰোঁ কাঠটো 35 kb হয় আৰু এপ্ৰক্স ভেলু মাৰ্কেট ভেলু ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট 52,000 মান হ'ব এপ্ৰক্স আৰু এটা হোৱাইট বলেৰ' পিকআপ ভান আছিলে এইটো AS 05C5980 আমি এইটো চিজ কৰিছোঁ আৰু দুজন মানুহ আছে ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু এজন ল'ৰা আছিলে নাম ক'ব নেকি ছাৰ এইটো গাড়ীৰ অনাৰটো হৈছে মুকেশ সিং আৰু যিজন মেইন মানে কাঠটো যিজনে মানে হেৰি কৰিছে তেওঁ হৈছে হেৰি এইটো কি বুলি কয় ৰজত সিং মুকেশ সিঙৰ সৈতে ৰজত সিং আৰু গাড়ী যিটো চিজ কৰিছোঁ সেইখন মুকেশ সিঙৰ নামত আছে গাড়ী আৰু যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে সেইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰটোৰ নাম হৈছে জনা লেকথি
তেওঁ ড্ৰাইভ কৰি আহিছিলে আৰু লগত ল'ৰাজন আছিলে দুজন তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকে হয় কৰি আছিলে তো তেওঁলোকে গোলাঘাট মূল সঁজুলিত মানে বস্তুখিনি দিবৰ কাৰণে লৈ গৈছে তো সেইটো সময়তে আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু চেছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ বিট অফিচাৰ ছাৰ আছে তেওঁ এফআইআৰ কৰিছে আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এটা এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি এইখিনি বাকীখিনি আমি একশ্যন এতিয়া বৰ্তমানটো সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া লগ আপ থৈ দিছে ন এতিয়া আমি কোৰ্টত লৈ যাম আমাৰ বাকী প্ৰচিডিউৰখিনি চলি আছে পেপাৰ ৱৰ্ক চলি আছে অকণমান টাইম লাগিব অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে আৰু আমি এতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম তাৰপিছত তেওঁলোক জনাব থেংক ইউ ছাৰ হ'ব ঠিক আছে থেংক Lakhakri pho Mahamaya constituency Dokmokara Sinja Klamalong BJP atum kangdangamai kangni. La Somayalong APHLC party Congress lapen kapre party atum don thok kebra pli ahemdun atum BJP along chepo ogdun. Bang Somayalong aluhiaman pen KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amor Singh Disu, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dor Singh Ronghang, EM Lun Singh Teron, Chairman Raju Tiso Penchenglok, Tim Karbi Longri Abirta an lapen Mahamaya Mondol atum doan kithigiding atum chetong durinti. Mahamaya constituency angkang Sen Gravel atowara phan kutihini pipon pu pusi KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipipon. Pangrum pet pen don Bharat Sokra don Sokera Tri abang voter hisaben pulongte prai suri ke thombaga voters ke doko kom se kom dai menurut ke pakli ke doi kom nai pak samai doi kasi pangrum pet pen belongte suri ke thombaga voters ke doko adona manke Bharat Sokra Soksikera Tri abang puang pietum PSLC pen COC bini abang ke BJP party long na chepau PSLC kan bangkong tu sah Pangrum pet pen lai PSLC ke ongdung aphai bang ke PSLC ongla prai don Bharat Phoke PSLC lo Bharoi Sira don Chokera Phi bang ke la bang ke Congress lapen ke to da bheja ta me tika APHLC party mai phu IS retire je ai kathar adona rabatum anta APHLC party phan vujok jilu BJP phan si vujok et pupusi APHLC party mai phu je ai kathar adona rabatum KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang along palidam si jingki je thandam busi KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachini pon Dokmoka pen Vaisong Terang Karbi Longri Abirta Kasi alang gitu, udah karong dame nang dunjap popusi pulo tetap nang cingkielo, lapen ke jaya thara donara patum si bangsi, pinia bangke, itum ke ada ke jaya thara panke nong he vote pipelo, lapen itum ke dona votan dame itu apurialan dame, dak tim Karbi Long pipelo sedang tudun popusi. sah ala Dokmokar National Highway tu la dak rasinga klam an la kacel ngat towar traffic jam week la festival hot di la so potang nang ni kedam tan kan la cicak lo la pon elo la ke non la prabjin ben tender korpo penan ke project nikan siang mong na tu theklong nikan si mane cheklion tro khong mong hedi la mars aprang penana towar na tum Dokmokar ba Mahamaya constituency ke project thikoni dak dera problem chale la ke all assam na tu mane astang postalong cherso nani van bom tu ori timati Punjab pe sigan Haryana pe sigan la suban po astang bang nang komchet po bakin hidu ko la sila so puthak itu state government pe jingwai kom Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom